Барлықтарыңызға кеш жарық. Менің атым Лагуткина Юлия. Өзім ұлтым орыс. Мен орыспын, бірақ та қазақша сөйлеп тұрмай. Солтүстіктен болам, оңтүстіктің қызы емеспін. Мен туған жерім Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданы Лавровка селосы. Қазақ тілін қалай меңгердім деп айтсам, бірақ та толық меңгердім деп айта алмаймын. Мен тіпті орыс тілінде толық білмеймін. 100% білуге болмайды ғой, мүмкін емес. Бірақ та қазақ тіліне мектеп жылдарында 1-ші сыныптан бастап қатты қызығушылығым болды. Сіздерге қазақ тілі арқылы орыс тілін түсіндірейін деп едім. Енді өткен сабақта сіздер настоящее время қарапайым сөйлемдерді құрып, соны үйрететін болдыңыздар. Енді бүгін жалғастырамыз. Және деген вассы времена глагола. Времена глагола қазақ тілінде сияқты жедел өткен шақ, осы шақ және келер шақ. Енді бүгін ең бастысы инфинитивтен бастаймыз. Инфинитив ол не? Инфинитив дегеніміз ол тұйық етістікте тұратын сөздер, етістіктер. Мысалы, бару, келу, орысша сказать, сделать, написать, любить, говорить және тағы басқалар. Енді инфинитивтің екі сұрақтары бар. Екі сұрағы бар. Что делать, что сделать? Что делать, яғни НСВ, СВ. НСВ дегеніміз несовершенное время глагола и СВ совершенное время глагола. Совершенное время глагола болатын болса СВ. Совершенный с әрпінен басталады, совершенное сделать. Например, написать. Писать деген сөз өзі не істеу, жазу, писать. Ол НСВ болады. Несовершенное время глагола. Что делать? Писать. Бірақ та, что сделать? Бір уақыттан кейін, мысалы, көшіріп жазу, ол переписать или написать. Совершенное время глагола болады написать, яғни осында бір нәрсе қосылады, приставка болады на, как с сияқты. НСВ, СВ. Енді, что делать, что сделать? Мысалы, мынандай, Азамат аға, сіздің көмегіңіз керек. Қазір басқа тақтаға көшеміз. Мына тақтада берілген сөздер что делать, что сделать. Яғни инфинитивте тұрған, тұйық етістікте тұрған сөздер. Работать, жұмыс істеу, отдыхать, демалу, заниматься, шұғылдану, не болмаса айналысу, спрашивать, сұрау, гулять, қыдыру, отвечать. Жауап беру, Сол, мынау инфинитивте тұрған сөздер. Енді мына тақтаға көшеміз. Инфинитивте тұрған сөздер, оларды повседневный күнделікті күнде қолданылады. Мысалы, сұрақ қойған кезде, мысалы, не істеу керек, қайда бару керек екен, что делать, куда пойти, как мне быть в этой ситуации, және тағы басқалар. Енді настоящее время глагола көшеміз. Сол, мысалы, инфинитивте тұрған сөздер, мысалы, учиться, ол НСВ болады, несовершенное время глагола. Яғни, оның нәтижесі әлі жоқ. Мысалы, мен үйреніп жүрмін ғой, мысалы, университетте үйреніп жүрмін, оқимын, учусь. Но мен әлі дипломым жоқ, қалтамда, сондықтан несовершенное время глагола. Оның результаты әлі жоқ. Бірақ та совершенное время написать или научиться. Үйреніп алдым, жаздым, көшіріп алдым, көшіріп жаздым, оның нәтижесі бар. Белгілі бір нәтижесі бар. Сол енді учиться, изучать, болады видеть, спрашивать, слушать деген сөздер, ол инфинитив. Что ты будешь пить? Мысалы, сен не ішесің? Какой фильм ты любишь смотреть? Сен қандай фильмдерді көресің? Так, сосын, мысалы, айтады ғой, мысалы, кабинетте кіргенде сұрайды, кіруге бола ма? Можно войти? Сол, можно войти, ол да не істеу, кіру, войти, это и будет инфинитив. Оның ешқандай несі жоқ, шағы, времени нет. Теперь можно на домашнее задание үй жұмысына мынандай считалканы беруге болады. Сол считалкада инфинитивте тұрған етістіктер бар. Мысалы, 1, 2, 3, 4, 5, вышел дождик погулять. Шел не слышно по привычке, а куда ему спешить. Сосын жалғастырамыз. WhatsApp-та береміз, сосын обсуждение кетеміз. Так, енді мысалы, мынандай кішкентай мәтінге көшеміз, инфинитив бойынша. Я начал изучать русский язык.
То есть орыс тілін үйрене бастадым. Оның нәтижесі әлі жоқ. Я только его начал. Енді әлі жолдың басында тұрмын, я үйренейін деп едім. Я начал изучать русский язык. Мы будем заниматься в библиотеке. Сліп кетті ме? Сосын мынандай мысалдар. Мы будем заниматься в библиотеке. Будем, ол будущее время сөзі. Будем заниматься, ол екі глагол, я? Будем и заниматься. Бірақ та будем ол модальный глагол сияқты болады, а заниматься ол основной глагол, негізгі етістік. Сондықтан ол осы жерде заниматься тұйық етістікте тұр, яғни инфинитив. Я буду переводить текст. Тоже буду. Келер шақтың несі модальный етістігі, бірақ та переводить тексті мәтінді аударамын, аудару керек. Мен аударамын, сол переводить ол тұйық етістікте начальной формада инфинитивті тұр. Они любят гулять в парке. Тоже любят гулять. Екі етістік тұр, бірақ та әзірше ол қиыны. Ең бастысы ол түсіну инфинитив дегенне. Что делать, что сделать деген сұрақтарға жауап беретін етістіктер. Сол отдыхать, работать, заниматься, спрашивать, гулять, отвечать. Болды. Так, енді. Что делать дегенге жауап беретін ғой, иә? Что делать? Енді настоящее время көшеміз. Настоящее время осы шақ. Настоящее время в русском языке только одно. Вот, на осы шақ. То, что происходит именно сейчас, дәл қазір болып жатқан нәрсе, обычно, яғни әдетте күнде мысалы болған нәрселер, и не один раз, бір рет қана емес болатын нәрселер, ол настоящее время болады. Глагол настоящего время, их можно... Глагол настоящее время айтқан кезде біз спрягать етеміз, яғни спряжение көшеміз. Спряжение ол по лицам и по числам. Яғни біз білеміз, жақтар бар, қазақ тілінде сияқты бірінші жақ, екінші жақ, үшінші жақ бар, және де жекеше көпше түрлері бар. Орыс тілінде дәл солай сияқты. Первое лицо это я, второе лицо это ты. Во множественном көпше түрде бірінші жақта біз, то есть я это в единственном числе, мен жекеше түрде, біз көпше түрде мы. Екінші жақ, второе лицо ты, көпше түрде вы. Қазақ тілінде сіз деген сөз бар, сен, сіз. Орыс тілінде де солай сияқты, бірақ та бір сөз. Сіз сен емес, только вы. Вы ол үлкен кісіге де айтылады, вы. И, мысалы, көп адамдар болатын болса, вы деп айтады. Так, енді үшінші жақ, он, ана бар. Қазақ тілінде тек қана ол бар. Қыз болатын болса, не еркек ана болатын болса, ол деп айтамыз. Ал орыс тілінде он, она есть и көпше түрі, то есть множественное число они. Енді мынандай етістіктерге көшейік. Делать, но что делать, что сделать деген сөздердің. Я, что я делаю? Например, слово знать. Я блю. Я знаю, ты знаешь, окончание еш болады. Он, она знает. Көпше түрде. Мы знаем, вы знаете, они знают. Бірақ та знать ол бірінші спряжение. Орыс тілінде спряжение бар, екі спряжение бар. Бірінші ол слово знать, екінші мысалы сөзге алайық любить, сию. Я люблю, что делаю. Көбінесе бірінші жақта ол окончание ю, у болады. Мысалы, любить, я люблю, писать, пишу, у ю болады. Ты любишь, осында еш емес. Егер мысалы слово знать болатын болса, ол бірінші спряжение. Ты знаешь, сен білесің, Второе спряжение любить. Ты любишь. Окончание будет иш. Он, она любит. И во множественном числе мы любим, вы любите, они любят. Также есть еще басқа сөздер бар. Сонда те мягкий знак емес па? Мынандай тся деген жалғаулары бар сөздер. Кеше знакомиться. Вот сол знакомиться. Қалай етеміз? Енді знакомиться те осылай ю деген әріпке ся қосамыз, потому что слово сяға бітеді. И также по лицам, когда мы говорим я знакомлюсь, ты знакомишься или ешься. Если слово заниматься, ты занимаешься, он, она занимается. Осы бірінші ситуацияда сияқты, бірақ та ит, ет деген жалғауларға ся қосамыз. Потому что в слове есть ся. Это сложное слово, заканчивается на ся. Мы знакомимся или занимаемся.
Сол, они занимаются болады, занимаются ол первое спряжение болады. А если слово знакомиться, танцуя, они знакомятся. Уже будет ют емес, будет ат. Они знакомятся. Вот самое главное, орыс тілінде сол спряжениені түсіну, және спряженияларды шақтарға дұрыстап талдай алу. Сол. Кеше вот осындай көп сұрақ көп бізге қате жүрген, мысалы, познакомиться, мен знакомиться тоже, мысалы, көпсі білмей жатыр. Сондай түсініп кетсеңіз, сосын мысалы. Знакомиться, мысалы, знакомиться, познакомиться, да, айтуға болады, бірақ та познакомиться, можно познакомиться с вами, да? Когда один раз используется, можно сказать, приставка «по» добавляется. А вообще эти слова, которые употребляются в обычные слова глаголы, если мы говорим в будущем времени, то иногда добавляются приставки. Вот, как я уже говорила ранее, писать, написать, знакомиться, познакомиться. Соны қосамыз. Бірақ та мына схеманы білсеңіздер, тогда будет тіпті жақсы. Потому что кешегі WhatsApp-та сұрақтар бойынша именалар маған жібергендер, үй жұмысын жібергендерде мынандай қателер болды. Мысалы, я делаю, ты делаем, әлдесін, ты делаешь, қалай дұрыс болады, иә, осындай қателіктер. Мысалы қараңыздар, делить дегенде и знать деген олар бірдей не болады, жіктеледі, иә, сол күйінде. You, еш деген сияқты, да? Ся мен бітсе, ол өзі уже басқаша жіктеледі. Иә. Сәсі деген жалғаулар қосылады. Ол қандай сөздер, мысалы, знакомиться деген сөздер, заниматься. Кез келген сөздерде сонда сәсі болатын болса. Мысалы, делиться, бөлісу, делиться. Ақпаратпен бөлісу. Сонда ся бар. Онда будет я делюсь, ты делишься, еш емес еш болады. Будущее времеде буду деген сөз жоғалып кетеді ме? Будущее время енді түсінікті сияқты, настоящее время кішкене. Спряжениені біз басқа бір бөлек кесте бойынша жібереміз, ол түсінікті болады. Спряжениеда ол анда нормальный сонда нелер берілген, окончаниялар бәрі, таблица сияқты кесте. Соны. Сол, настоящее время, осы шақ. Сол, настоящее время, осы шақ, это не то, что происходит именно сейчас. Дәл осы сәтте болған нәрсен, ана емес. Күнде, мысалы, біз күнде кез келген нәрселермен айналысамыз ғой, мысалы. Таңертең тұрып, жуынамыз, сосын жаттығу жасаймыз. Соны біз настоящее времени айтамыз. Я делаю зарядку. Не прямо сейчас, а по утрам, каждый день, ежедневно, күнделікті нәрселер. Енді первое, второе спряжение. Спряжение деген қазақ тілінде жоқ, иә? Қазақ тілінде ондай нәрсе жоқ. Первое спряжение. Мынандай сөздер. Гулять. Пока что ең базовый мыналар, иә? Потом с ними, потом уже остальные делать. Көрініп тұр ма? Көрініп. Думать, знать, отвечать, так, работать, понимать, слушать. Так, пока что мынау жететін шығар. Слушать. Бірінші спряжение. Екінші спряжение сөздер. Любить, переводить, аудару, учить, учиться, делиться. Так, вот айырмашылығы неде? Я когда изучала русский язык в школе, для меня было самое легко запомнить русский язык так. Бірінші спряжениенің үшінші жағы бар ғой, ол, то есть он делает, он гуляет, бірақ та көпше түрде олар қыдырады, они гуляют. Бірінші спряжениеда үшінші жақтың көпше түрі окончание әрқашан ют, ут болады. Қараңыздар, они гуляют, они делают, они думают, они знают. Они отвечают, они работают, они понимают. Кейде мысалы ют, кейде ут болады. Сол, гуляют, спрашивают. Яғни, подсказка сияқты. Бірінші спряжениеда үшінші жақта тұратын көпше түрі. Ал екінші спряжение көбінесе ат, ят болады. Дәл осындай үшінші жақтың көпше түрі, етістіктің жалғаулары ат, ят болады. Қараңыздар, любить сию. Я люблю болады, ты любишь, он любит. Бірақ та көпше түрі они. Олар сүйеді, они любят. Переводить, они переводят. Они учат, учатся. Сол, учиться, делиться деген сөздерде ся бар, сонда. Енді қараңыздар. Дәл солай сияқты болады, как учить, только они учатся болады. Ат деген, ат қосылады и ся.
ут, ют, ат, ят. Они учатся, они делятся. Но... Ит пен бітсе ат ят бар, Иә. Или ит тоже солай, учить-то дәл солай, ол көпше түрде, Көпше түрдің үшінші жағы. Именно үшінші жағы, екінші спряжениеде ат, ят, бірінші спряжениеде ут, ют. Мына жақта мысалы, ят пен бітіп аяқталып отыр, ат пен бітіп отыр, знак, печать. Қарап отырсыздар ғой, мына жақта қалай аяқталып отыр бірінші жақта, екінші жақта қалай аяқталып, итпен аяқталып отыр, және үшінші учиться тсямен аяқталып отыр, ол а болып кетті ме? No, они учатся. Иә, иә. Делиться, он қалай отыр, делиться? Они делятся. Делятся. Ат и ся. Делятся. По-моему, не сол жерге түсіп тұр қазір. Комментарий бар ма? Түсінікті ма? Сұрақтар бар ма? Сұрақтар бар ма болса, енді сіз өзіңіз сізге жақсы естіп тұр ма? Сұрақтарыңыз бар болса, дәл қазір сұрақ ойыңыздар, ұялмаңыздар. Спряжение екеуі ғана ма дейді, басқа жоқ па дейді? Спряжение екеуі ғана. Бірақ та исключение тұратын сөздер бар. Брить, стелить деген әзірше олар керек емес, оны қосымшаға жібереміз. Қазір тағы бір сұрақтар болды. Екі спряжение бар. Бірінші спряжение, екінші спряжение. Спряжение именно глагола. Айт біткен бәріне ют, ут жағынады ғойда дейді. Немене? Айт пен біткен аяқталғанда. Айт? Мысалы, думать дегендер ют болады. Иә. Мысалы, знать, они знают. Гулять, они гуляют. Делают, пишут. Сұрақтарыңыз болса, қоя қойыңыздар. И сол кешегі бір мәтін бар. Как прошел мой день? Иә, кешегі үй жұмысы. Как прошел мой день? То есть, сіздер, мысалы, күнделікті өмірде жасалатын нәрселерді жазасыз, иә, WhatsApp-қа. Мысалы, я встаю в 7 утра. Или, мысалы, если говорите вчера, кеше, то тогда я вчера встал в 7 утра, там, позавтракал, сходил на работу и так далее. Енді мынандай тапсырма. Кішкене күрделеу жасайық деп едік. Вчера просто были кәдімгідей қарапайым сөйлемдер. Мысалы, я знакомлюсь, ты знакомишься, он знакомится, делает, пишет. Енді бүгін істеуді қосамыз. Істеу орыс тілінде де бар, наречие. Мысалы, күнделікті өмірде қайталанатын сөздерді білетін шығарсыздар. Мысалы, громко, да? Он громко разговаривает. Яғни конструкция мынандай болады. Конструкция мынандай. Кто? Кім? Қалай? Как? И разговаривает глагол. Плюс глагол. Глагол деген етістік, да? Да, етістік. Кто как? Мысалы, бірінші жақ мен, да? Я. Мысалы, глагол писать, я жазу. Я пишу и добавляем наречие как ортасына. Яғни, осында subject, object деген, қазақ тілінде етістік, басында зат есім, мен етістіктің ортасында үстеуді қосамыз. Мысалы, я пишу красиво, мен әдемі жазамын, ол жай сөйлеп тұр, он тихо разговаривает, это в настоящем времени, или жай сөйлейді. У него голос тихий, он всегда тихо разговаривает, да? Вот. Домашнее задание будет вот одно из этих, это написать такая, конструкция бойынша сөйлемдерді құрастыру. Кем дегенде он сөйлем. Например, ты хорошо работаешь. Или учишься лучше. Ты хорошо учишься, отлично учишься. Яғни ортасына біз наречиені қосамыз. Как хорошо. Қазақ тілінде етістік ол әрқашан сонда тұрады, иә? Мысалы, мен жақсы оқимын. Можно орыс тілінде олай емес. Можно говорить, я хорошо учусь. Я учусь хорошо. Вы можете сказать, ты хорошо учишься или ты учишься хорошо? Он учится хорошо. Учится, но хорошо. Конструкция, да. Яғни орын алуға болады. Так, вы читаете книги, да? Они переводят статьи. Ученики изучают историю. Друзья знают мой адрес. Студенты вечером отдыхают. Кешке студенттер демалады. И қазақ тілінде көбінесе істеу ол, мысалы,
мезгіл істеу болатын болса, ол алдыға шығады, сосын зат есім, сосын сонда естіп болады. А в русском языке можно, они вечером отдыхают, вечером они отдыхают. Айырмашылығы жоқ. Он говорит правильно, вот такая конструкция. Он правильно говорит или он говорит правильно. Можно усложнять предложение. Например, он громко разговаривает, но тихо, допустим, что делает? Тихо. Пишет, размышляет, да? Тихо думает. Типа это болады. Разговаривать вот этим обязательно өтір, потом... Обязательно өтір. Ну это біз әлі өтеміз. Это бөлек тақырып болу керек, потому что в русском языке сложно сочиненные, сложно подчиненные предложения деген тақырып бар. Сол енді мынау осыша настоящее время, то, что күнделікті өмірде мысалы айналысатын етістіктер, то, что появляется не один раз. Например, я ездию, каждый день я читаю книги, или раз в 5 лет я ездию, например, в Германию или в Испанию по обмену опыта, квалификация, для повышения квалификации. В настоящее время, вот мой день вы можете говорить, настоящее время, которое показывает слова, такие слова маркер сөздер. Мысалы, қазір деген сөз, сейчас. Если есть предложение, вы знаете, что это настоящее время. Обычно, әдетте. Ага, окей. Обычно, сейчас, обычно, каждый день, постоянно, ежедневно. Еще забыла бір нәрсені айтуға ұмытып қалдым. Все глаголы, слова дарда, бүкіл сөздер инфинитивте тұр. То есть вы когда видите слова умываться, я жуну, айту, сөйлеу, жұмыс істеу, бәрі тұйық етісте тұр. Все они стоят в инфинитиве, потому что так положено в грамматике. Теперь неправильные, непродуктивные глаголы. Мынандай нәрсе бар орыс тілінде. Когда меняется, например, говорить, я скажу. Сказать, жыға. Я успокойтесь. Қара маркер, неправильные глаголы. Там происходит чередование гласных звуков, и яғни оның түрі өзгереді. Мысалы, брать, алу, беру болады. Мен аламын. Алу, мен аламын, я беру. Но кетеді, еру болады. Қазір көрсетем қандай. Глаголы первого спряжения, яғни жаңағы бірінші спряжениеде тұрған сөздерде де мынандай чередование болады. С, ш-ға. З, ж, с-қа. Ше болады, ал т, ч. Қазір мысал келтірем. Так, мысалы, писать. Слово писать. Жазу, е? Түбірде с бар. Писать. Что делать? Писать, но с. Тұйық етіске тұрған сөзде с бар. Бірақта бірінші жақта ол өзгереді ш-ға. Я пишу болады. Я пишу. Не, ш-ға өзгерді. Прятать. Т бар. Түбірде т бар. И мен, мысалы, я прячу. Но т ч-ға ауысты. Я прячу. Мынандай сөздер. Это тоже отдельно я вышлю. Бүгін мен осы кітапты жіберем WhatsApp-қа. Мында бәрі бар. Так, сосын мындай переводить. Ол да бар. Переводить д ж-ға ауысады. Я перевожу болады. Как с, ш сияқты. Писать, пишу, говорить. Сосын говорить емес. Переводить. Я перевожу. И енді глагол второго спряжения. Но первое спряжение было. Первое спряжение, что тұрған өте. И екінші спряжение. Платить, мысалы. Төлеу. Вот. Ну вот. Да, платить. Бірінші жақта, в первом лице я плачу. Вот. Местоимение мен ғой болады. Я будет плачу. Міне. Т. Инфинитивте тұрған т. Ч-ға ауысты. Я плачу. Бірақта плачу емес, плачу. Соңғысына түседі екпін. Мысалы, брать сияқты. Брать, они берут.
первое спряжение. Я беру, писать, пишу, платить, я плачу. Және тағы басқалар. Ну, ББЛ, ВВЛ, осындай ББЛ бар. Слово любить, мысалы, сүю, е? Мысалы, инфинитив ол болады любить, бірақ та бірінші жақта я люблю. Мынау түбірде тұрған инфинитивте тұрған тұйық етістіктің түбірі Б болатын болса, онда бірінші жақта я люблю болады. Мынау Б, БЛ-ға өзгереді. Я люблю. Ловить, мысалы, балық аулау, ловить рыбу. То же самое, в ловить, түбірде В бар, а я ловлю, ВЛ-ға ауысады, өзгереді. Я ловлю болады. Ловить, ловлю. Қандай да мысалы, М-ға не келтіру болады, мысалы? МЛ-ға. МЛ? Кормлю, да, мысалы? Да, кормить. Кормить, Кормлю. Шығып. Тамақтандыру, е? Дыр деген қазақ тілінде нәрселер бар. Сол өзгереді. Так. Оны кәдімгідей, оны жазып берсеңіз, олар жаттап алсын, иә, оны көп адам не қылар емес, соны жаттап алсын, несін жібересіз ба? Иә, жіберем. Бүгін мына нәрселерге қатысты бүкіл кестелерді мен жіберем, тауып аламын. Бәрі бар. Так, енді мынандай да нәрселер бар, слово, мысалы сөз ждать, күту, иә? Я, например, жду болады. Ждать. Оның да ерекше ережесі бар. Ждать болады. Я жду, ты ждешь, ол кәдімгідей сияқты. Бірақ та осында ждем деген нәрсе бар. Ждать, ол ут, ют емес, ол жай уға болады. Ждать, я жду болады. Мен күтемін, күтіп тұрмын. Сейчас, дәл осы сәтте. Я жду. Так. Енді... Прям настоящее время ғой, бәрі, пишу, да. прячу, А если будущее время болатын болса, онда былай айтамыз, сөз платить. Сейчас я плачу, но бірақ та ертең, мысалы, мен төлеймін, я буду платить или я заплачу. Ну, қазір түсіндірем. Но настоящее время уже, наверное, много времени, да, уделили. Будущее время күшік. Ол кешегі тақырып қой, иә? Настоящее время, бірақ та кішкене қиындау, иә? Сөйлемді құрастырған кезде біз инфинитивті кез келген жаққа нетеміз, талдаймыз, иә? То есть мы можем поставить глагол из инфинитива в любое время. Будущее болсын, сосын өткен шақ болсын, или дәл осы сәт. Настоящее время. Енді прошедшее время. Прошедшее время образуется, к нему добавляется журнак Л. Мужской род и ла женский род. Көбінесе мынау осындай қателіктер болды WhatsApp-та. Мысалы, я приехал или я приехала, умылся, сосын мынандай нәрселер. Ла. Прошедшее время ол тоже инфинитивтен да образуется. И анда жалғаудың орнында те, яғни инфинитивті, мысалы, кез келген сөз, например, составлять слово, құрастыру. Составлять, сонда мягкий знак те бар, ол инфинитив. Мы берем и составляем от этого слова, идем к прошедшему времени. То есть от инфинитива переходим к прошедшему времени путем добавления вот таких журнактар, суффиксов «л» или «ла». Мысалы, я, ты, мысалы, составлять или же слово «работать». Если слово «составлять» будет «я составляла». Но «т» убираем и «ла» прибавляется. Женский род. Мысалы, я не қыз бала ғой. Если девушка говорит, то тогда «ла» будет. Если мужчина говорит, то будет «лу», например. Я составлял план урока. Сабақ жоспарын құрастырып отырдым, составил. Составлять, или составить, можно сказать слово. Потом слово «работать». Ол инфинитив. Что делать? Что делать? Теперь мы от этого слова составляем прошедшее время. Инфинитивтен өткен шақты құрастырамыз. Работать. Я работал или я работала.
Ал егерде көпше түрі болатын болса, множественное число, иә? Онда л-ға и қосамыз. Сол, мужской род л, работать, работал. Женский род ла, работала. Мужской род, множественное число, көпше түрде работали они, да? Напишу. Они работали, он работал. Или она работала. Так. Енді комментарийға мына сөйлемді орысшаға аударыңыздар. Қазақшаға емес, қазақшадан орысшаға. Напишите в комментарий. Комментарийге мына қазақша тұрған сөйлемді орысшаға аударыңыздар. Кеше мен 2-ден 3-ке дейін жақсы жұмыс істедім. Как это будет на русском языке. И өткен тақырып бойынша можно ставить все бүкіл сөйлемдерді. Өткен шақ болса, сосын осы шақ, не болмаса келер шақ болатын болса, все их нужно ставить положительный сөйлемдерге, отрицательный и вопрос. Например, вчера я работала очень хорошо, да? Это будет обычное предложение. Отрицательное предложение, когда мы добавляем частицу «не». И вы вчера мне все отправляли «не». Вчера я работала хорошо, а сегодня я не работала хорошо, да? Или «а ты завтра будешь хорошо работать?» Или в прошедшем времени «ты вчера хорошо работал?» Когда задается любой-либо вопрос, если сұрақ қойылатын болса, вы всегда обращаете внимание, қандай шақта ол сұрақ тұр. Мысалы, ты вчера сходила, например, в фильмы, да? Это сходила, «л» деген жұрнақ бар, сіздер білесіздер, то, что это прошедшее время, жедел өткен шақ. А, например, ты завтра пойдешь на макияж, или ты завтра поедешь мыть свою машину, он осы нәрсенің, яғни осы үдерістің нәтижесі әлі жоқ, ертең болады. Поэтому это будущее время. А, например, ты сегодня, когда проснулся, почистил зубы. Сегодня, сөз бар, бірақ та почистил өткен шақта тұр. То есть вы понимаете, что это прошедшее время. Жазғаныңызда как переводта жазып отыр, қараңыз. Қалай жазған? Вчера я с 2 до 3 хорошо работала. С 2 до 3 болады. Адил жазады. Вчера я работала. Адил еркек бала жазады. Я вчера работала дейді. От 2 до 3 часов. Работал. Сен мужской род. Еркек адамдар л айтады. Ла емес, ли емес. Ли ол множественное число. Они работали, мы работали. Но мужской род-то л. Я работал с 2 до 3. И сайра будет жазады. Вчера я с 2 до 3 хорошо работала. Ага, дұрыс. Мынау дұрыс. Ол дұрыс, просто бұны работа деген сөзді қателемен жазып отырған. Работу деп қойған. Ештеңе етпейді. Осы үшін сайра бөлімі дұрыс, иә былай? Иә, сайра бөлімі дұрыс. Так, мынандай еще сөйлемді алайық. Так, работать. Мына сөйлемді орысшаға аудару керек. Осы жазда біз Дубайда демалдық. Біз, яғни үшінші жақтың көпше түрі. Как на русском языке будет, да? Көрініп тұр ма? Жаңа свет өшіп тастады. Көрініп тұр ма? Қалай екен? Әлі жарық қосайық па? Күшті дейді. Күшті ма? В этом лету, Аля жазады француз қате. В этом лету мы отдыхали в Дубайде. Қате, иә? Этим летом болады. Айтпай қойын. Басқалары жазсын. Сосын көреміз. Айтпай қойын. Тек қана Алия ғана жазды пока. Сол мынау қиын емес. Прошедший өткен шақта. Қарағаш жазады.
На этом летом мы отдыхали в Дубае дейді. Отдыхали в Дубае. Бұл жерде инфинитив отдыхали деген сөз ғой, иә, демалдық, иә. Мы летом отдыхали в Дубае деп әділеді. Дұрыс, Әділ. Әділдікі дұрыс, иә? Әділдікі дұрыс. Мы летом отдыхали в Дубае. Бірақ та осында осы жазды. Осы этим деп өткен, иә? Мы этим летом, получается, да? Мы этим летом отдыхали в Дубае. Егер де мысалы етістік осындай тіса деген жерге қосылатын болатын болса, мысалы қалай веселиться, да? Веселиться. Көңіл көтеру, иә? Иә, көңіл көтеру. Дәл солай болады. Мы веселились болады. Сенің орнында мынау ли болады и ся қалады. Мы веселились. Веселились деп айтуға болады, бірақ ол грамматикалық қате болады. Мягкий болады. Веселились. Я веселился болады, она веселилась. Этим летом мы отдыхали в Дубае. Окей. Так, теперь мына сөйлемді. Қызылмен жазған сөйлем көрініп тұр ма? Камерада. Так, мынау. Бүгін досыммен бірге соңғы сабақтан сұрандық. Аударыңыздар орысшаға. Дубай жүктелмей ма дейді, жүктеле ма дейді? Бая. Я жүктеледі. Бірақ та Алматы деген сөз жүктелмеді, кешегі болды ғой? Иә, қала жүктелмейді деп еді. Жоқ, қараңыз, қала болған кезде бұл маған айтыр, қала жүктелмейді деп айтқан дейді. Қаланың бәрі емес, кейбір сөздер. Иә, кейбір сөздер қаланың бәрі емес. Алматы. Мұғалімдердің өздері көп адам біле білмейді оны. Мысалы, біреу жүктеледі, мысалы, біреудің есімі жүктеледі, біреудің есімі жүктелмейді, оны бәрі біле білмейді. Женский родтың есімдері жүктелмейді, по-моему, фамилиялар көбінесе. Осы тақырыпқа біз отдельный урок түсіреміз, наверное, как-нибудь. Иә. Бүгін досыммен бірге соңғы сабақтан сұрандық. Мына сөйлемді аударыңыздар. Қайталап беріңіз. Қайталайын ба? Иә, ақырында қайталап беріңіз, естісін. Нені? Сөзі досыммен деген бүгін. Бүгін досыммен бірге соңғы сабақтан сұрандық. Жауаптар бар ма? Сосын будущее времени. Сегодня с другом отпросились с последнего урока. YouTube Так, жаза берсін, если что. Біз жалғастырамыз енді. Мы с другом отпросились с последнего урока. Иә, дұрыс. Яғни, сұрандық деген етістік, отпроситься, иә? Біз отпросились, ол өткен шақтың үшінші жағы, иә? Үшінші формасы. Мы с другом спросил последний урок, говорит. Тәсіл емес, сұрандық, отпросились, сұрану. Вот, отпросились, яғни отпросились деген сөз, ол инфинитивда отпроситься. Сонда ся бар, и ол өткен шақта үшінші формасы қалады, мынау ся қалады, бірақ та ли болады. Отпросились. Себебі ли ол өткен шақтың жұрнағы. Сонда болады отпроси, ли, и мынау соңғы ся қалады. Отпросились. Енді кеше маған көп оқушылар жіберген үй жұмысы. Анда осындай қате болды. Будущее время көбінесе. Орыс тілінде будущее время келер шақтың екі формасы бар. Простая форма и сложная форма. Неге сложная форма? Себебі сложная формада, сложныйдан бастаймыз, иә? Сложная форма будущего времени. Сложная форма, анда екі сөз бар. И бірінші сөз модальный буду. Или ты, это первое лицо, я буду. Второе лицо, ты будешь. По спряжениям добавляется, жалғаулар. Второе лицо, он будет. Она будет. И көпше түрде мы будем. Это если мы. Вы будете. Сіздер, и они будут. Буду, например, слово читать. Я буду читать завтра, да? Я завтра буду читать книгу. Мен ертең белгілі бір кітапты оқимын. Буду читать. Будешь хвалить, да, его. Мы будем
играть вместе. Так. Енді сложная форма и простая форма. Сложная формада мынау буду деген етістік. Бірінші, яғни сложная формада екі етістік бар. Например, буду говорить. Любое слово. Буду говорить. Екі етістік. Буду, бірінші етістік. Екінші етістік говорить. Енді оны шектелген кезде, когда мы его склоняем по лицам, оно меняется. То есть я буду говорить, ты будешь говорить. Говорить деген основной глагол, оның жалғаулары өзгермейді. Его окончание не меняется. Меняется только вот этот глагол. Буду. Я буду говорить, ты будешь, он будет, они будут. Кешіңіздер. Мы будем, вы будете. Мынау основной етістік, негізгі етістік, ол солай қалады. Оның ештеңесі өзгермейді. Вообще. Сказать еще, как и куржу, я буду сказать, как куржу. Я буду сказать, деп айтпайды. Сказать ол бір рет айту, а говорить постоянно говорить. Күнде, мысалы, айтады. Нам каждый день говорят что-то новое, да? А сказать что-то один раз или быстро. Так, енді будущее сложная форма, ол екі сөзден тұратын. Буду деген сөз, ол міндетті түрде буду деген сөз болады. Буду ол, мысалы, әртүрлі жақтарда өзгеше болады. Я буду, ты будешь, он будет, а мынау негізгі етістік екінші ол қалады. Буду говорить, будешь смеяться, будут работать, будем купаться, будем веселиться. А сложная форма, да? Мынау сложная форма. А простая форма будущего времени. Анда бірақ сөз, біздің негізгі етістігіміз, бірақ та оған арнайы бір приставка қосылады. Мысалы, на, при, пере, до. Көрініп тұр ма? Мысалы, слово писать, жазу. Писать будет написать. Сосын, мысалы, приписать одну букву, да? Переписать, дописать. И мына простая формада біз жаңағы түсіндірген форма бойынша етеміз. Мынау кесте бойынша. Как я делаю, мы сделаем, я пишу, я напишу, мы напишем. То есть, кез келген приставка қосылады. Напишу, расскажу, перескажу, доеду деп айтамыз, иә? Вот. И жалғаулар осылай болады. Бірінші жақта ую, екінші жақта иш еш, үшінші жақта ит ет. Көпше түрде біз мы бірінші жақта им ем болады. Мысалы, написать, я напишу, мы напишем. Екінші жақта сен напишешь, вы напишете, он напишет, они напишут. Или же ехать слово, доехать. Вот вчера еще были көп сұрақтар, ехать и идти айырмашылығы неде? Ехать ол транспортпен, бір көлікпен жүру, автобуспен жүру, таксимен, ал жаяу, то есть пешком идти, всегда слово идти. Ехать, заехать, приехать, наехать, это все транспортпен. Идти, а прийти, идти, ол прийти болады. Будущее время простая форма. Я завтра приду на пары в 2 часа дня, да? Или я завтра напишу домашнее задание. А если сложная форма, я завтра буду читать научную статью. Я завтра буду готовить вкусный обед. Сложная форма. Да с какой мимо? Сегодня вместе с другом отпросились на дұрысын көрсетіңізші, как правильно будет. Вот сейчас. Мы сегодня с другом отпросились с последнего урока, да? С последнего урока. Қызым, десем, да? Дұрыс жауабы. Екінші сөйлемнің дұрыс жауабы. Мы сегодня с другом отпросились с последнего урока. Напишу мен запишу на айырмашылығы неге дейді?
Мы сегодня с другом отпросились с последнего урока. Сразу оторпали бесплатно. Напишу мен, запишу мен айырмашылығы. Мысалы, я напишу в тетрадь домашнее задание. Пишу, напишу, запишу деген айырмашылығы мысалы. Пишу. Напишу да айтуға болады. Я завтра напишу домашнее задание. Простая форма будущего времени. Приставка на болады. Запишу. Мысалы, қажетті бір нәрсені айтады, мысалы, бізде университетте оқытушылар. Соны ұмытпау үшін мен блокнотқа, мысалы, дәптерге жазайын, запишу. Быстро запишу куда-то в тетрадь. Напишу тоже можно сказать, запишу это. Тоже в будущее время. Я қазақ тілінде ондай жоқ. Запишу, чтобы не забыть в тетрадь. Напишу домашнее задание. Запишу. Қараңыздар, мысалы, сабақтың соңында ұстаздар үй жұмысын береді. Соның, чтобы оны ұмытпау үшін біз быстро-быстро записываем. Тез бітетін нәрсе запишу. А напишу, может быть, мысалы, ұзақ конспект, да, или много-много домашних заданий. А запишу это быстро. Быстро-быстро бір нәрсені жазып алайын. Сияқты. Запишу. Так, қандай сұрақтар бар? Вот, бір нәрсе. Мысалы, погода. Вчера много писали. Вчера был плохой погода, мысалы. Біз погода деген сөз женский род, е? Погода женский род. Сонда етістік болсын, сын есім болсын, бәрі женский родта тұру керек. Мысалы, плохая погода. Плохой погода деп айтпаймыз, себебі погода женский род. Сонда плохая погода. Енді мына сөз тіркесіне бір етістікті қосайық. Плохая погода была. И, мысалы, наречие стю, мезгіл стю кеше. Вчера была плохая погода. Был деп айтпаймыз, себебі бұл женский род. Қараңыздар, енді была плохая погода. Етістік және сын есім бәрі погодаға сәйкес женский родта тұр. Мужской родта емес. Вот в основном мынандай қателер болды. Құрметті достар, біздің эфиріміз үзіліп кетті, бір нәрсе болып қалды. Бірақ та енді уақытымыз шектеулі. Үй жұмысы мынандай тапсырма. Мына сөздерді жаттап, маған голосовой арқылы жіберіңіздер. Личкаға не болмаса группаға. Сізден көрсетеміз, қалай правильно. Работать, кешегі сөздер қалып, писать, сонда мягкий знак бар. Соны айту керек, мягкий болу керек. Работать, работать емес, работать. Отдыхать, заниматься, спрашивать, гулять, отвечать, использовать, расписаться. Работать, жұмыс істеу, отдыхать, демалу, заниматься, шұғылдану, айналысу, спрашивать, сұрау, гулять, қыдыру, отвечать, жауап беру, использовать, пайдалану, расписаться, қол қою. И мына бүгінгі үш шаққа, настоящее, будущее, прошедшее времяға 10 сөйлемнен құрастыру. Кем дегенде 10 сөйлем болу керек әр шаққа. Қазір түсіндірген сұрақтарыңызды кемеде еще басып көне аласаңыз, е? Кейбірді зависады болуы. Сөз жақсаңдар. Сау болыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар, ұялмаңыздар. Қате болса да сөйлей беріңіздер. Орысша сөйлесеңіздер, ол күшті прогресс болады. Мықты прогресс болады. Рахмет.